Amakuru ko agenda avugwa hirya no hino, mbese kugira ngo tuvuge kuri izo drone cyane nuko twazihera ari ubundi kuko biyemeje gukora urugamba, ariko abo ku ruhande rwa Neva, abo ku ruhande rwa Minisitiri w'Ingabo iwe akaba atari yabikunze, ariko ku bwa Neva aravuga ngo bakwiye kohereza drone nyinshi ngo nicyo kiri buze kurakaza M23 mbese cyangwa Intare n'Amadubu bakaza ngo kubahoreraho bakarwana kugira ngo babone uko baremereza ikibazo. Nicyo gituma rero akomeje gusindika ibitero byakomeje kunda bikorerwa hariya, ariko barabikora ari nko gushaka gushotora nyine, mbese ni ikintu kirimo gushomboroza kugira ngo sinzi icyo bashaka. Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda zacu, tubahe ikaze makuru yo kuri uno munsi wa none ku gicamunsi cy'uyu munsi tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Nanone kandi amakuru twateguye y'uyu munsi turi babiri ntago ndumwe, kandi nkuko bisanzwe turi kumwe ku murongo wa telefone, turi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wacu tugiye kurambura ano makuru yabyukiye muri Minembwe ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye twa Kongo. Bwana munyamakuru ngo ikaze. Yego murakoze. Yego mwiriwe amahoro. Tuririwe namwe. Natwe n'amahoro. Reka twinjire mu makuru yo muri no munsi yaranze ano manywa y'uno munsi kuva mu gitondo kugeza kuri ano masaha ya saa 8 cyangwa se nyuma saa 6. Twaraye twumvishe yuko drone zaraye zirasa muri Minembwe ndetse biranavugwa yuko kuri radio Minembwe bashaka kuba basenye yanzu yose iri hasi. Niyo makuru nshaka kugira ngo turambure. Ese drone hara mu Minembwe byari byifashe bite muri kino gitondo kugeza muri ano masaha bwa n'umunyamakuru? Amakuru ko agenda avugwa hirya no hino, mbese kugira ngo tuvuge kuri izo drone cyane nuko twazihera ari ubundi kuko biyemeje gukora urugamba, ariko abo ku ruhande rwa Neva, abo ku ruhande rwa Minisitiri w'Ingabo iwe akaba atari yabikunze, ariko ku bwa Neva aravuga ngo bakwiye kohereza drone nyinshi ngo nicyo kiri buze kurakaza M23 mbese cyangwa Intare n'Amadubu bakaza ngo kubahoreraho bakarwana kugira ngo babone uko baremereza ikibazo. Nicyo gituma rero akomeje gusindika ibitero byakomeje kunda bikorerwa hariya, ariko barabikora ari nko gushaka gushotora nyine, mbese ni ikintu kirimo gushomboroza kugira ngo sinzi icyo bashaka bihutiriza, niba barugambiwe cyangwa niba bashaka kugira ngo bikoremo izindi gahunda zabo. Bwana munyamakuru, biranavugwa yuko kuri Poezero hakomeje bwana munyamakuru biravugwa kuri Poezero hari abasirikare b'abazalendo ndetse n'abarundi, bikanavugwa yuko zira drone ziri kurasa muri Minembwe ariho ziri guhagurukira ngo kubera yuko bagihara kugira ngo bige ikibuga neza bajye batera drone bahegereye neza. Ese zira drone zishobora kuba koko ari ukuri ziva hariya kuri Poezero? Ega ziriya drone kamikaze ni akantu gatoya ku buryo no mu isakoshi ngendanwa ushobora kuba watwaramo na bubiri butatu. Kakaba ari akantu bakoresha kuri mashine ziriya ordinateur nizo zigenda zitworienta kugira ngo tugende tuje kurasa aho baturasisha. Ubwo Neva n'ingabo ziwe zimwe gukira kuko ubu hariho ibice bibiri biremereye kandi bisa n'ibihanganye. Hari abashaka kugira ngo baje mu ntambara, akaba n'abashaka kugira ngo we kuja mu ntambara, ariko rero abakeneye kuja mu ntambara nibo ngabo nibo bakomeje gukora biriya. Radio Tungane Minembwe siyo yonyine bararashe amazu menshi hariya ku Madegu,
mbese ni ibintu nyine byo kugira ngo basenye nyamurenge babasiga iheru, kuko amazu, amakanisa, amashuri, ahantu hose hari amahuriro y'abantu nyamwinshi, ubu nibyo bikorwa bibasiye, nta kintu nake kugera mu manywa. Twavugaga ko hari habayeho tekinike y'ibyuma muradutunge cyangwa se ngo tubabarire, ibyuma ntibiragana. Icyari kibayeho rero, aho naringeze nashaka kukubwira nuko abarundi bafitiye ibice bibiri. Ubu ngubu ni inama ziri kubera hariya mu Burundi, zirabera ahantu habiri hatandukanye. Zimwe zirabera mu kigo gikuru cya gisirikare nyine muri minisiteri yabo y'ingabo, izo nizo zishorewe na minisitiri mukuru w'ingabo, naho ibya neva birabera ngo ahitwa ku mudugudu. Uko niko bigenda bivugwa n'ibinyamakuru nyamwinshi. Ariko rero Minembwe yo biyemeje kabisa, hatabaye ikindi kintu cyo kuyirengera abaturage, neva arabamarana n'ibintu, nta kintu, ari amazu, ari amatungo, intama, inka n'ihene, abungeri n'abahinzi, buri activity yari yose ntayikora muri Minembwe. Umuntu ukora cyaruka bakaba bamukoresheje drone wenyine ku giti ciwe. Uko niko bihagaze, kuko ni ibintu bibabaje cyane kandi bimeze nabi rwose. Abapasiteri biyamye, abatware bavuze, batatse, batakambye, ariko ibyo byose rero bikaba bidafite umuti. Urumva ko hatabaye izindi mpinduka ni ibintu bikomeye cyane. Kandi buriya mu by'imishikirano harimo ibyo abantu bashobora kuba banakwibaza ko ntayibaho, kuko yakagombye kuba iriho, wenda nyine yakagombye kuba yubahirizwa n'impande zose zegwa n'iki kibazo cy'abari mu ntambara bakabihagarika. Ariko bisa naho byubahirizwa ku ruhande rumwe, urundi ruhande byubahirize. Niko kababaro abantu bagendana, kuko yaba batarifashe baba barateye, kandi biriya byose bafashe Uvira bakongera bakayirasa, byanahagarara, Uburundi ntibwakomeza gukora iriya buhaya bukora atari byo bifite Uvira. Baba bazi yuko nabo bashaka kwigwiziriza ubwanzi bwana munyamakuru. Urakoze cyane. Nayo makuru ari muri Minembwe, biranavuga ko ku munsi w'ejo drone yabashije kurasa ikarasa n'intama, n'uruguri rw'intama, yarashe mu ntama nyinshi z'umugabo umwe ntibuka izina ryiwe. Izo ntama zikaba zarapfuye hafi ya zose. Amakuru yacu rero, reka twongere tumanuke tugere za Baraka. Hari amakuru twabashije kumva mu kanya avuga yuko Baraka ngo hari abaturage benshi bapfuye, benshi bakaba bishwe na Wazalendo ndetse na FARDC. Nanone kandi bikanavugwa yuko ayo makuru yizewe 100%, ariko impamvu yo kwica abaturage niyo ngo itaramenyekana. Sinzi nimba iyo nkuru hari ico wizo bwana munyamakuru. Hariya nk'uko tumaze igihe tubivuga, abo twagiye twumvana iyo bita Njyoko kavuze ko biva mu bintu by'amarevange se cyangwa kwihorera. Bari abantu bose batunze imbunda, bazitunga n'imbunda zitafite amategeko. Buri muntu yumva agomba kwikoresha icyo ashaka. Bamwe hari igihe bagenda bakicirana abantu babashinja ngo ko babaruga, abandi nabo bakaba badukiriye, imiryango igasubiranamo gutyo. Ubundi abandi baragenda biba, bagiye bagashika bakaraswa, baraswa bakaza nanone bagahorera abandi barashwe. Hari impamvu nyinshi, ariko kugeza ubu ngubu inyinshi ntizihagaze mu macakwishi, kuko hariya bagize ibintu bya segregation, mbese nyine byo gutandukanya ababembe n'abapfurero. Abapfurero rero bari bahafite imiryango, ababembe bakomeza kugenda bayibisira. Nico cyateye akavuyo kenshi ko kabaterera gukomeza kugenda badukirana bakarasana. Uko niko bihagaze bwana munyamakuru. Nanone kandi mu gace kitwa Gihamba haravugwa yuko
Awazalendo na FARDC ndetse n'abambari babo bandi batandukanye bagiye bakiba inka zitari nkeya nyinshi, ariko amakuru meza nuko intare n'amadu babashije kuzikurikira, kandi amakuru meza akaba ari uko izo nka zose zagarutse ari umukwiro. Ibyo rwose akaba ari amakuru meza kuri aba bantu bene izo nka. Rero reka tumanuke kandi muri Uvira. Ese umutekano muri Uvira byaba byifashe bite bwana munyamakuru? Umutekano muri Uvira ntabwo nawo ari shasha, kuko bari abakuru b'abazalendo bonyine ubwabo bafite ibibazo bitandukanye, aho uwitwa James Shekandui na Ngoma Nzito batavuga rumwe. Ngoma Nzito aremeza ko agomba gusubira kuri amri za Perezida Tshisekedi wabo, akaba abihakana. Ni nawe wakomeje kuvuga ko ahiga Jean-Jacques Purusu kubera yari yazanye bari abantu bari baje mu Burundi, we agahakana yuko ngo nta bintu byo kongera gushikirana n'abantu b'abatutsi ngo nibo bahagukiye kurwanya. Ubwo rero muri Uvira hakaba harimo yegeregere se cyangwa nyine bombori iturutse kuri ibyo bintu byo kutubahana no kutumvirana. Ngoma Nzito ni nkawe washakaga kwigira mukuru, ariko akaba atari kavuke wa hariya. Shekandui akaba ari ufite popularite, ubu bikaba bigaragara ko batamereranye neza no ku murongo w'urugamba. Uwitwa Shekandui yavugaga ko ngo nibo bashatse kwikura hariya za Kabunambo, ngo babonye ababo ngo ngo babakubise, ngo babacaniriye cyane ngo bazikibukiramo, ngo bituma basubira inyuma. Ariko ubwo noneho ni henshi himbye indake, urumva ko bazasubira inyuma bakageza naho basubira inyuma y'umupira. Uko niko bihagaze bwana munyamakuru. Urakoze cyane. Reka none kandi tuzamuke ku ndondo buke niturangiza tuze kugana ku musozo. Reka twumve kandi uko indondo yaramutse nuko ku gicamunsi imeze. Ese byifashe gute? Indondo hariya za Gihamba hari abanyendu baho bahavuka nk'abitwa ba Munyindukuru bamba, abo nibo baje bunguje igikundi. Basanga nanone na ziriya ngabo zari zisanzwe zivuga ko izo zigometse ku bandi kandi zitanakomeza kugendana nabo, nibo bakomeje kugenda basa n'ababamba. Noneho baza kugezaho ibinka baraziba muraremare nyine yerekeye mu Gihamba, bazijanye aho bari baziraranye nabo bashaka kugira ngo bakore defense yari abashake uko bakomeza kuhaba. Abandi babagwa gitumo zanka babasha kuzirekipere baranabarasa, barabatatanya bose. Ubwo niba bazongera kwireyoginga se cyangwa kwihuza, ariko igihari nuko bakubiswe kandi izo nka zikaba zari zacunguwe, niko bivugwa muri bimwe mu binyamakuru zo mu mbone zacu zitubereye hariya mu bice by'indondo ya Bijombo. Urakoze cyane. None kandi muri Nord Kivu byifashe gute? Hari amakuru ari kugenda acicikana menshi. Ese byifashe gute bwana munyamakuru? Hariya muri Nord ikibazo gihari kiraremereye ku buryo ikibazo cy'amabanga ya gisirikare kiba kigoye kugira ngo kimenyekane. Ejo ingabo z'intare n'amadubu zivanye mu duce turenga 7 se cyangwa 8 two muri Robero, ariko kuhava kwabo nta bantu bagiye basigira. Gusa ikizwe nuko ingabo za Toma Rubanga izo yasize uriya mutwe wiwe, n'undi mutwe nanone ni imitwe ibiri ihari kandi itarwanaga kandi nayo ishoboye y'iminyembaraga. Basubira inyuma bavuga ko bagiye kukipa ibice byo hino za Masisi, Grand Nord yose nibo bayifite, ariko aho handi bahasiga batyo bituma abaturage bajuganirwa cyane kuko batazi niba basigiwe nde cyangwa niba ingabo z'abamayimayi. Ariko kugezana n'igisaha mu masaha y'igitondo
byavugwaga ko nta barahagera ba mayimayi kubera batazi ababo barohe, nicyo gituma batibwira kwama basubira mu maka yabo kuko bashobora kuba babahuriza hagati. Ariko rero bikagaragara ko hariya mu gice cya Robero nanone hariho urugamba ruri koalize rw'Abagande n'Abakongomani bise Sokola ya mbere, rukaba rwari ruhagarariwe na ingabo za UPDF. Ariko ku minsi 3 bikaba byatangajwe n'umugaba w'ingabo Kainerugaba Lieutenant General ko azavanye ingabo ziwe. Ibyo byose bikakomeza kuba ibintu nyine bisa n'ibishoberanye kuko abantu bose ntibazi impamvu yo kubizo ngabo zose bazivana mu utwo duce, kandi bazi yuko abanzi bakomeza kugenda bica abantu bari babaraho hafi. Ko niko bimeze muri Noro, muri ibyo bice bya za Robero hafite ubwoba bwinshi cyane kuko batazi kigiye kuja kubabaho, gusigwa kw'abari basigiye kandi nta n'ingabo z'amahanga zishobora kuba zihari zo kubareberera. Reka tugushimire bwana munyamakuru, dushimira n'abantu bose babanye natwe muri ano makuru yo ku manywa. Tubifurize gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibihe byiza. Bwana munyamakuru, ukomeze kugubwa neza. Twese yego.